So lasi ilitum kar biang long arlo alam kacethan the arjiding pik nang nang la. Lasi itum pini bangke kahulu po alam arjan langko cetanam tulona. Kacetanam nang jalam bangke la pulo kahulu po alam arjan so episode 3 anang klang elo. Amat no itum dakilang nam ningi bangke kopia poci kahulu a episode 4 bang non an penangan an keding data pita kopia poci nang klang tek hedalo. Mate share production at tematum kopi poci labang so episode 4 bang one tek hedalo. Lasi labang hailam itum sini nam dia prang kardom nilimen tat latum kopi poci episode 4 bang one tek terek ma. Mate labang so kahulu po alam arjan so bangke ladak episode 3 antong inton kok puma. Neli kacini da mateng mate a video ma labang so a lam arjan so kelang ateng pen plutang te episode 3 long an bangke cing ton te lang. La so angko a episode angko do tu de lang. A episode do lang liputang te lapan ani ki dinga pita pi potsi labang so kahulu a episode 4 bang non anta nang klang tek te dalo. La sinili pini yang tom halabang so video pen nang tanang pacini po. Labang ke alam son nido. E sona bangke non malam ke ning krenga por pinak. Da sirang tupta oke chunang kogi lesi along ka prek chuyun dun rong ta hailo. Athe labang so share production at temalong ahead ake hai General Son Hanse. Mate Jenu Vlogs alang limitang a YouTube channel along alang chuyun kidun mate chuyun a oke chudun a video sitame paklang. Alabang pensi itum sini dam loje labang so share production along abang ke non tong selo mate non malam abang ke video one tek telo. Athe alang tum oke chudun cing kan pik lang. Lasi non tong sikon tum kelang tong ye phan plutang te halani kabunai tang a video do ulo mate kahulu po alam arjan so phanili kabunai tang a video do piglo. Halabang soang bong pen episode 1 phan story explain abang ke cethang piglo. La sala ke dolang a video ka cethang thelang a video bang phan sistem yang tum dam pen pa cethang nam igno. Lasi a por ke long hot masi mithang a video phan ta promotion jipi ponang koklo. Athema ni video phan ke promotion ang pp bang avike. Aku a video le recommendation ke dam a video ta gali det ke. Okay, anyway, so now come to the point. Lasi labang so ok kechudun rong ajoy ni si alang litum kahulu po alam arjan so abang ke a episode cington kok ta hailo. Kalang ji menit po bang den ta. Kahulu po alam arjan so at tumo mata story lapan si kejut kok loma. Bon sita minili kacini da mateng plutang te labang so alam arjan so at tumo bang juje hela. Lasinili dedicated video si tami mula bang so kaholo po alam arjan so mu kebang jilang arni mande kebang jilang a episode hut kopi stories na eklang jima halap hanili angko kaprek dedicated video nang ditom phan nang semar pipo la pendut lang ke e sona bang ke alang litum la share production at tema tuma bang ason kaprek a project si tami klem wa alang itum la bang so kam phan project pusige pupu asin dalang tum la bang so project klem wa pina posin la bang so project klem wa pusi pudun po. Halabang so a project abang ke alang litum lun kan a video mate video album semar boy laso pot sila kaholo a episode abang ke pachington kok ta hailo alang litum a project along penon a kimi a album a mate a video album nang ke klang gi bang ke nang litum ta taglong ta hai po alang litum YouTube channel long lapen alang limit hang Jenu Vlogs amat mate General Son amat sitame share production a YouTube channel along isia video semlam semarsi upload lo. Halabang so a video long posita me General Son Hanse mate Jenu Vlogs abang ning je pam melo. Tamane alang tum eson ka prek a project claim boy. Halabang so a project long alang litum lun journey do mate video hini do nang ke paklang ji. Lasi non alang litum ke claim bomb a project along pen. Video hini do nang ke klang ji. Halabang so a video pen isia bangke tampijuk lapen isia bangke koka. Lasi laj hini a video album bangke litum share production a YouTube channel along taglong da prangpo. Taglong da prangpo pusita me litum non la February achiklo along bangke taglong le det tahai. According to me. Ho sakta he nilam karjulong pen amat alang tum non amat video edit lap mat upload to det tahai. Labang so project koka lapen project tam pijuk aphan ke claim rong ajoy ni si kaholo a episode abang ke cington koklo tahai.